Ööl vastu pühapäeva jäi kadunuks Viljandimaalt pärit neiu. Ohvri kodust leiti temale kuuluvat verd ning ka ähvarduskirjad. Kurjategija näol on tegemist sama isikuga, kes pani möödunud kuul toime ühe aegade suurima pangaröövi. Kirjades kirjeldab ohver üsna täpselt armi röövija vasakul käel, mis oli ka jäänud panga turvakaamera lindile. Kahjuks ei ole politsei veel suutnud tuvastada, kellega tegu. Kui keegi
If I cried, I would cry for the living. Look at the trouble life brings. Loss and decay is the natural way. Time has its eye on you. Age is a sign you are living. Pain is the proof you still feel. Loss and decay is just life's little way of reminding you this is for real. And each little chance that has slipped from your hands, in the end, it was all up to you. And each little chance that has slipped from your hand, in the end, it was all